Clíg nGall-0-23 an Morán strain sa chiad bouta de Craobh Uladh. An airrócht a Champini rangadul Muineachán stop hurlin a rúhars na bouti Ceannais. Má darma donacha a man trátrachta. Well, nGall mar Peile Uladh na nódar an teachní bheith fócht na fatis ar Muineachán rumpa. Agus í sin ar nonsaí an Ceannais. Gary Mohan a bola ash and cooling on against Gary Mohan. The Ilin Gayron. Can't score. Connolly Ceathrú east. Tadara Wheel to Michigan Stua. It's Luke Canawa, it's Hugh Canawa, Emma Onshag, Fonshag with Devon. nGall a Terence Lowe. Shelev Egg. Michael Murphy. Stúra mar bhíonna gcónaí sin contra síos an turbos éilinse. Tá sí fós é Michael a bula ord. Well, go technúna fiú cólíine ach na Rod Murphy score is fiú níos gúna Canaváin. Is that Rehan Rosh and Ariel le nGall a tamil an seo. Shele fós okay, Michael Murphy must lár. Stúra Chaska Train an sin. Padar Morgan. Stála sé dul an nunsaí Padar Morgan lena chitóg Brenny sin go maith agus tá sí go maith go háirithe Padar Morgan. Ceathrú eist a Kieran Thompson, bhí sé timp an Stua, bhfuil gá chun, bhfuil an brat oriste, tá brat oriste am sí aige. Score an Jess, ag bhar lár Parke. So, Rory began a tatamach. That's Coramahaga. Can you shout? Should the Desi Ward, Desi to Morgan Stua, touches in Bolchak a hall again, Desi. It's few pair it, a Barna light it. Shocking Africa Ella Erniruction. Bolchak a hauling in your fad. Nish, Muineachán a chacht. She chacht, Goolin, Khadzera, Upper the Denoka, Lawn Holy Chattachonish, Ryan O'Toole. All right, so that Conor McCarthy to Mogastu, McCarthy can the Kitto Gileheg, Yena go hauling, Payre, Barnalai the Kukuik. So I'm going to eruption, puts it, you have to say, what it is, Joshua. So I give it, Hoyt and Rory, Riesa, when you're going to chat to Leishanish, I guess. Kegger nGall gemorgen Kenny Lahama, ta Cluiche fós etra ach Brahan tú gur Muineachán a tíocht is a tíocht tréan. So the Stephen O'Hanlon a bulisteach, or Andrew Woods agus Jack McCarron in a kittóg agus Jack McCarron her a traston Peire Uladh. Agus an ish. Tíocht 3 cín idir na fórne. Alling her father Jack McCarron. Shall we Muineachán Rish agus tá an swale a Muineachán bha Captain McCarron go trastan seo. Stephen O'Hanlon Sheeranish. Ivor Shidanish. Tiva Fork. Category Micheál Bannigan tá sé sin míúilte chu fad Búilte sé giúis aige Búilte go háling ar fad a captain na fórne. Brandon Rish for an pass or Desi Ward sin score Chomá seconds mu dimlíana. nGall a Ceathrú eist, 3 cholaí chun cín, beidir go si Laura go scór eile beidir chorach an Kerry Cín chun cíine, chiad se go gach Muineachán, chá scór all ar a laiad, Tarrant Corham. So the Jamie Brennan a casa hart, tá sí búilte an ordi Jamie Brennan agus tá sí búilte an chríní Jamie Brennan. Díra Harris spot it up, or does it? So then Michael Langan a cut the heart, Michael Langan a bullet and Crean. A Kerry Cín after Nish. So the Desi Ward Nish, Desi a bull a harva ord, go Lorgan the kick in your harva ord. Achi boots a go fear alling again. I was a Nish. Neil after Peire. Kick a chacht. Conquer con Tavlina. Ni har Tavlina kick Slass of a son, go Muineachán.
De Jack Garachak as de bhla go skippa. A ben Bunan butcha that she kick out the trash dogs get a Richard go liana. Panado you're not shaking and Richard Nietzsche go ligan le number tell. Is Woolen Bunan so kick out of Leroy's. In Muineachán is a body story kappa. But Hart go back. Trefs one at Immerha on. Ach Neil. Panado you're not shaking.